Gotove su kakaošnite, najbolji kolač našeg djetinjstva. Ali u istom onom trenutku kada mi je gutljaj čaja, izmiješan s mrvicama kolača, dotakao nepce, ja uzdrhtah, svrativši pažnju na nešto izvanredno što se zbivalo u meni. S mjesta mi sve nedaće života postadoše ravnodušne, njegovi mi se porazi učiniše bezopasni, a njegova kratkoća prividna. I tad mi na jednom pred očima iskrsne uspomena. Taj okus pripada komadiću Madlena koji mi je u Kombreju u nedjelju ujutro davala tetka Leonie kada bih došao u njenu sobu da je pozdravim. Miris i okus, premda nježniji, čuvaju u sebi sjećanje, očekivanje i nadu i kraj ruševina svega drugoga, na svojim sitnim, jedva zamjetljivim kapljicama, nepokolebljivo nose cijelu golemu zgradu uspomena. تو مرا جان و جهانی چه کنم جان و جهان را تو مرا گنج روانی چه کنم سود و زیان را نفس یار شرابم نفس یار کبابم چو در این دور خرابم چه کنم دور و زمان را ز همه خلق رمیدم ز همه باز رهیدم نه نهانم نه بدیدم چه کنم کون و مکان را ز وصال تو خمارم سر مخلوق ندارم چو تو را صید و شکارم چه کنم تیر و کمان را چو من اندر تک جویم چه روم آب چه جویم چه توان گفت چه گویم صفت این جوی روان را چو نهادم سر هستی چه کشم بار کهی را چو مرا گرگ شبان شد چه کشم ناز شبان را چه خوشی عشق چه مستی چو قدح بر کف دستی خنک آنجا که نشستی خنک آن دیده جان را ز تو هر ذره جهانی ز تو هر قطره چه جانی چو ز تو یافت نشانی چه کند نام و نشان را جهت گوهر قایق به تک بحر حقایق چو به سر باید رفتن چه کنم پای دوان را چو به سر باید رفتن چه کنم پای دوان را Najbolji kolač našeg djetinjstva. Malo znanje čini ljude oholima, a veliko skromnima. Zato prazno klaša okolo diže glavu uvis, a puno obara glavu ka zemlji. Kako je lijepo znat čitat, kako je lijepo znat čitat, ne treba mami dosađivat, ne trebam baku pitat, hoćeš li mi bako ovo pročitat? O jeziku rode da ti pojem, o jeziku milom tvom moje, o preslatkom glasu onom. Hallo meine Lieben, willkommen zu der neuen Kochshow Pandemie. Heute werden wir hier ein bisschen über Rechte, Tierrechte und was wir Schönes kochen können. Also, erstmal, was wir brauchen, ist eine schöne Pfanne. Okay, hier eine schöne Pfanne. Ja, okay. Die tun wir dann ein bisschen aufwärmen lassen. Und wir brauchen, das erste, was wir wirklich brauchen, ganz wichtig, ist Ignoranz, ganz viel Ignoranz, ganz wichtig. Und das werden wir schön in die Pfanne stellen, ein bisschen kochen, okay, super. Und ein bisschen Ego, ja genau, ganz viel Ego, bringen wir hier zusammen, super. Und ein bisschen die Tiere-Ausnutzung, oh, Türausnutzung, ganz viel Tierausnutzung, okay. Und die Fleischindustrie, ganz wichtig, Fleischindustrie. Okay, ganz viel Fleischindustrie. Und natürlich die Milch,
und Eierindustrie. Ausgezeichnet. Und was brauchen wir? Und noch gegen die Wissenschaft. Immer gegen die Wissenschaft gehen, immer ignorieren. Ganz wichtig. Aber das ist noch nicht alles. Das Wichtigste, kognitive Dissonanz. Das tun wir dann ein bisschen kneten. Schön zusammentun. Okay. Und jetzt ein bisschen ummischen. Okay, ein bisschen mischen. Ausgezeichnet. Und ein bisschen garen lassen. Ein paar Minuten warten. So ist gut. Okay. Jetzt nach ungefähr 5 Minuten. Ich glaube, es ist schon fertig. Mal gucken, ist es fertig? Ein bisschen schön rumlüften. Okay, und dann, was haben wir denn hier? Mal gucken. Ganz langsam. Ah, Pandemien und Epidemien. Fantastisch. Ausgezeichnet. Wir können uns dagegen wehren. Okay. Na, was machen wir denn dagegen? Also erst einmal wieder kochen. Gegen die ganzen Pandemien. Und hier. Okay. Ausgezeichnet. Und ich muss das jetzt erstmal hier drum machen. Okay. Ganz wichtig. Und ein bisschen kochen lassen. Ein bisschen kochen lassen. Ausgezeichnet. Echte Freiheit. Echte Freiheit. Fantastisch. Und was haben wir hier? Was haben wir hier? Und hier haben wir Menschenrechte. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Und mal gucken. Tierrechte. Super. Das Wichtigste jetzt von allen, neben den ganzen Pandemien und Epidemien, welche Lösung, welche Würze brauchen wir? Welche wichtige Würze? Ganz wichtig für alle, egal was ihr kocht, was ihr machen auch, ist natürlich, und hier sind wir, Go Vegan! Yeah! Gut, guten Appetit und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Pismenost. Pismenost nije samo čitanje i pisanje. Pismenost je moć da kažemo nešto, da pretočimo misli i osjećaje u riječi, da se otvorimo drugima. Pismenost je ljubav prema izrečenom. To je želja da se kroz riječ damo i da kroz riječ primamo. Pismenost je umijeće sažimanja nas samih u riječi. Pismenost je ljubav prema svim izričajima. To je slušanje drugih, čak i ako ih ne razumijemo. Pismenost otvara vrata, pravi veze i spone. Pismenost je ljubav.